Kene pensai kritika dustur, bat kalian yang tenrai kumbalai alam ladu imen baram karat marwen bahab hima melim simshim menta kasngi. Kalapan kutno ya kawai na kalian yang tenrai belatip kum kalian yang shat sojer belapelong hamadan shnong kashnong baridwa hariboy district. Ya kadi kalian yang sojer la shimenta da usim karat marwen upayem ken sim baladon ringkat ru ubasan nong se uba Nathaniel thank you. Bat ringkat ke jingdon lang ki longsan ki mansan ka right marwen bat na ka hima milliam. Kumla pen pau ka ne gale nyam soje ka dei ka ba kile nyam ban ai ya ka ngu ka dem ya ulei sunya bat ru ban kan mau puram ya ki longsan ki mansan bakin ai kata ka jingker khu kerdo ya ki jingthung ki jingtam bat ka long ru shibenta ka jing ai ngu yu blei nong bo nong thau ban yo ya ka jingker khu ya uso ningkong uba kilum kilang na kikam rep kikam riang. Hadien kajing pendap ya kani kalian yam sojer daus iem karat marwen ubasan nongse ula ai ya kajing kerku kerdo ya kikun ki hajar karat bau ni usnam ar hajar san unong usnam ubadap tangda ki jingkerku bat kikun ki hajar kin bha kin miat ha kiliang baro. General Secretary Karat Marwan Sojer Committee Rajesh Sakwa Ulapan Pau Kajing Sokman Barai Kublai Kerpangru Ya Baro Ki Khun Ki Hajar Ki Longsan Ki Mansan Usim Karat Marwan Bad Ya Baro Ba Kajing Shimpenta Jongki Ha Kani Kalenyam Kalalong Kabajab Ba Karat Kalala Man Pendap Pura Ya Kani Kalenyam Sojer. Nyam dari kom, kene kene kom nyam betul ni, kene kadang penginjil aku karai, kun aja karai bakin suk sain, macam ni sain, jadi kan bakin jo bakin biang kesamai kerja, tanpa itu kita pergi bahag bahag, kalau kami yang kasih, kita kasih ke bapa, sampai kita kasih dengan kita baru kita bapa, kerana kita semua ini kita hewan sodong ini kita masak kita yang ini, SDM dah kena kena sudah, aku kedok ini kun saja ke para guru begini ya suk selesai akan kerai bahkan bahag kemai kerja macam berkenal kalau pang stop bahag itu kerja mungkin susah macam akan kerai nak aku kedok itu to yes selesai dia sak kerai dari juga sejarah ini hebat dari siapa yang bersejarah ini dekat di Longsan Mansan di dalam soplay buat apa 5 miliar bikin buat lagi kalau dari jaga bawa di Papua bagi semua di Longsua Mansuan berarti enggak dindanya dari kalau itu di Longsua Mansuan kalau itu ini keras ada bentar sa bentar bangi lah di Longsan Mansuan aku beri semua Komdam di Longsan Mansan Pro saya itu dia betul yang ini berapa jenis ini kesusuan bagi pendapat asli. Determin
kembangi lagi kemungkinan pawi tidak kisah bahkan ini karai ini padahal bakal ada apa ke bordar ringin yale ringin penek saat kita ke bordar ini kita jemput sam jong ini berlabun sebut jibun sistem ini ngapa badai beli utrai nunggu nung kau lah kerku kerdo yang ini akan ekapor dan penurlong ya kene ka program jungi dagasni sojer aku arpusan te kene ka jingle niam jungi ki marwen di rutemen jungi nadu ki por mensua nadu por kulong pumahi kidang wanle ya kene ka program kene ka len niam sojer jungi bad hari mentaro bidang penne pengsa lakariti ka dustur jungi bad penjuru ngakwa benai kublei yaki nungwan simbenta ki bakarsan ini akan ngapor bad aku nunggu ki benta bakar bad kunjuru ngapwa benai kubli yaki nongput nong tem ki nongruai bawan simbenta akan ngapor bad kunjuru ngapwa benai kubli yaki kun ki samla nong kane ka dong kathangi brokowi celahi brokowi ki bawan simbenta ki wan beni ya kasab kidon lomba kani ka rusan kani ka program jungi bad njuru ngakwa banai kubli yaki pat ki nong kersan kani ka por hagi benta bakar bad njuru yaki member ki volunteer jong kani ka sojer committee ki tri nadu step admit bad lomba kani ka jingat tom jungi kalapan urlong kani ka